باوربوينت بعت لنا اياه بس في الاخر. אבל הקלטתי בכל מקרה. هي بسجل، واكيد شيماء اكيد راح نودي لكم الباوربوينت كفايه هو بيكون تمام. ان شاء الله. אוקיי. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, זה משנת הלימודים הזו מתחיל. אנחנו בשנה הזו לומדים, הפקחים בשטח יסבירו מה צריך ומה לא צריך, ומשנה הבאה זה כבר יהיה חובה, כאשר המטרה היא לתת לנו מענה בחירום, אם זה בגלל טילים או מלחמה, ואם זה בגלל שיש לנו תלמיד שנפצע או תלמידה שנפצעה בטיול, כמו שהיה לפני שבועיים לאחד מבתי הספר, אז אנחנו יכולים במקום להיעזר באפליקציה ולקבל עזרה מחדר מצב שישלח אלינו את מי שצריך כדי לעזור לנו ולטפל באירוע כמה שיותר מהר. طيب زي ما حكى إيتاي أول، إنه هسه الآن هي عبارة عن بايلوت، ولكن في بداية شهر 9، أول شهر 9 السنة الجاي راح تكون إلزامية. المراقبين في الحقل بيعرفوا هذا الإشي، وراح يحكوا لكم في المستقبل كيف الإشي بيشتغل. ولكن هاي المنظومة راح يكون الهدف منها إنها تعطي استجابة فورية لكل حدث من أحداث الطوارئ اللي بتصير معكم. يعني أنت بتعبي وراسا بيجي أشياء عليها، مش نقعد نستنى التلفونات بردوا وما بردوش وكل هاي الأمور. יש לנו מערכת שנקראת עולם קטן, אני עוד מעט אסביר איך היא עובדת, ויש לנו מערכת שהיא מבוססת על מכשיר לאיתור לווייני, שהיא במקומות שאין בהם קליטה. אם אני הולך למקום שאין בו קליטה, אני אצטרך לזכור מכשיר לאיתור לווייני שיוכל לתת לי את הסיוע. שתי המערכות האלה, כן. إيتاي. هنا في عنا منظومتين. المنظومة الأولى راح يحكي عنها إيتاي، والمنظومة الثانية هي في حالة عدم وجود إرسال تلفوني، راح يكون في إجباري إنه يكون عندنا تلفون اللي بيشتغل على الأقمار الصناعية، على أساس إنه نقدر نتواصل مع الجهات المطلوبة في حالة في عند الحاجة. طبعا راح يقول لك إنه إذا بتروح على المنطقة الفلانية أنت بحاجة يكون معك تلفون مبني أو يعتمد على الأقمار الصناعية. אוקיי. איזה אזורים יהיה צריך בהם את השימוש או באפליקציה או במכשיר איתור לווייני? אז أي مناطق؟ ما هي المناطق التي هنالك حاجة إنه نستعمل فيها التطبيق أو التلفون الأقمار الاصطناعية؟ هي المناطق. אז דבר אחד זה באזורים שאין בהם קליטה, או שזה אזורים שיש בהם סיכון גבוה. في المناطق اللي ما فيش فيها إرسال، وفي المناطق اللي فيها مناطق خطر زائد. לדוגמה, ליד הגבולות, بجانب الحدود مثلا، באזור יהודה ושומרון, في مناطق الضفة، ובפעילות שהיא לא במסלולים, פעילות חקלאית ופעילות שהיא לא על שבילים. في المناطق اللي هي بعيدة عن المسارات، أو في الفعاليات اللي هي فعاليات حقلية، يعني موجود أنت في حقل اللي هو بعيد عن المناطق الإرسال. אני אתן דוגמה, בשנה שעברה הבת שלי הייתה בכיתה י"ב. بنته مثال، إيتاي بعطي مثال إنه بنته كانت السنة اللي فاتت صف 12، והם התנדבו בחקלאות בחסה. وتطوعوا في الزراعة في تلقيط الخس. ובאמצע הייתה אזעקה, وفي خلال ذلك كان هنالك إنذار، אז הם התחבאו מתחת לחסות, זה בצחוק. مشان هيك تخبوا تحت الخس.
אבל ברצינות, אם היום אפשר יהיה לדעת איפה הם, ולדאוג להעביר אותם למקום מוגן, כדי שבזמן ההזעקה יהיו במקום מוגן. إيتاي بيقول اليوم على أثر استعمال المنظومة هاي إحنا بنقدر نعرف إنه وين هم موجودين والعمل على نقلهم إلى أماكن آمنة. את כל ההדרכות אפשר למצוא באתר של מוקד טבע. كل الإرشادات ممكن تلاقيها في موقع مكتبة تبع. יש מוקד תמיכה של משרד החינוך. هنالك في كمان مركزية للدعم في وزارة المعارف. יש בפורטל של מינהל הביטחון. في كمان في البورتال الموقع تبعت إدارة الأمن والأمان في ואתר מנהלת الوزارة. הטיולים. وفي إدارة الرحلات اللي هو أقاف شيلح، قسم شيلح. מכשיר איתור לווייני, יש שתי חברות שנותנות את השירות. זה في עולם קטן, הם נמצאים בתלפיות, או במאגנוס. في هنالك شركتين اللي بيعطوا الموضوع التلفونات المبنية على الأقمار الاصطناعية. واحد اسمه علام كتان، هاي تلفونهم موجود. وفي محل كمان اسمه ماغنوس موجودين في تل بيوت. אוקיי. יש אפשרות לזכור ולרכוש דרך הגפן. في إمكانية إنك أنت تشتري التلفون هذا عن طريق يا تأجيره يا شرائه عن طريق الجيفن. תחת אמצעים טכנולוגיים לניטור ואיתור טיול. في الجيفن بيكون تحت بند اللي هو وسائل تكنولوجية لفحص والعثور في الرحلات. וזה בתקציב של יוזמות. وهذا موجود تحت ميزانية المبادرات يزموت. אפשר לרכוש או לזכור מעולם קטן או ממאגנוס, או דרך החברות של האבטחה והרפואה, אפשר גם דרכם והם יכולים לעזור לנו. في ممكن إنه نشتري أو نستأجر من خلال الشركتين اللي ذكرهم إيتاي، أو من خلال شركات الرحلات أو شركات الأمن والأمان الحراسي كمان في عندهم. אוקיי, ואלו החומרים, אני אראה אותם עכשיו, איפה הם נמצאים בתוך האתר. אני יוצא רגע هاي هن מהמצגת. المواد الإرشاد اللي موجودة في الموقع. ואני עובר אל האתר של מוקד טבע, רק רגע. سأنتقل إلى موقع كتبع. רגע. אוקיי. באתר מוקד טבע, בעמוד הראשי, רק רגע, יש לי את الصفحة הריבוע החום. الرئيسية في مكتبة. יש לי פה את הריבוע החום שכתוב מוקד טבע אונליין. المربع اللي هو البني اللي مكتوب مكتبة أونلاين. אני נכנס לפרטים, أدخل إلى التفاصيل. וכאן יש לי את כל ההסברים, وهنا لدي كل الشرح כולל סרטון הדרכה, بما في ذلك فيديو للإرشاد וקבצים של מדריך למשתמש, وكما كذلك ملفات للمرشد المستعمل וטלפון שאפשר להתקשר לתמיכה, وتلفون اللي ممكن الاتصال فيه بهدف الدعم إذا في مشكلة. תחת דפי מידע, במרכז מידע למטייל, תחת דפי מידע, אני יכול ללחוץ על זה, ולהגיע למוקד. نضغط على دفي ميداع معلومات صفحات المعلومات وهنا بيطلع لنا هذا التفصيل. כאן יש את כל הטפסים והסרטונים, ודבר هنا נוסף, تتواجد كل التفاصيل والأفلام. דבר נוסף שיש לי, זה شيء آخر عندي
שאלות נפוצות. أسئلة منتشرة اللي دائما كثير ناس بيسألوها. אני לוחץ על מוקד טבע אונליין למטה, بضغط على موكيت טבע أونلاين וכאן تحت. יש לי מה זה, מתי צריך להשתמש, את כל השאלות שאנחנו שאלנו ודיברנו עכשיו, אפשר לקרוא ולהסתכל כאן. كل الأسئلة التي تم ذكرها وشرحناها الآن ممكن رؤيتها مع الأجوبة طبعا. ומי שלא מכיר, אני יכול ללחוץ על השלוש נקודות בצד שמאל למעלה, اللي بيعرفش ممكن أضغط على الثلاث نقاط فوق וטרנסלייט, وأحط ترجمة ترانزليت ואז לבחור ערבית, וזה יתרגם לי واختار את הכל اللغة לערבית. العربية. בסדר? אני אגיד שלאפליקציה קוראים באפסטור או בגוגל פליי, קוראים לזה עולם קטן. في الاب ستور عندهم ايفون بيقدر اسمها التطبيق اسمه عالم كتان. צריך להוריד את האפליקציה לטלפון של אחראי הטיול. בטיול, يجب انه ننزل التطبيق على تلفون مسؤول الرحلة، אבל רק בטיול שאני נדרש. נגיד בסטף לא צריך. وذلك فقط في الرحلات اللي بنطلب منا انه ننزل هذا التطبيق. يعني على سطاف فيش حاجة انه تنزل التطبيق. אבל בעין לבן כן צריך. مثلا في عين لافان هاي موجودة بعد جنينة الحيوانات في المالحة، نعم في حاجة لأنه فيش إرسال. איך אני יכול לדעת? كيف ممكن أعرف؟ אני אראה לכם עכשיו באתר מוקד טבע. في أطار راح أورجيكم الآن في موقع موكيت تبع إيتاي إخكرم لي زي بجالاكسي גוגל פליי. جوجل بليت. פליי. بتلفون جالاكسي اسمها جوجل بليت، هناك في الآيفون عالم كتان. בשניהם קוראים לזה, קוראים לזה, לאפליקציה קוראים עולם קטן. آسف، في الاثنين في جالاكسي وفي الآيفون اسمها عالم كتان. איך אני יכול לדעת אם צריך או לא? אני נכנס למרכז بعرف إنه מידע למטייל. لازم ولا لا. אני נכנס למרכז מידע למטייל. أدخل على مركز المعلومات للمتنزه ומחשבון מלווים. وبحط على محشبون ملابيم قياس أو آلة حاسب للمرافقين. ופה אני רושם, נגיד, עין לבן. وهنا بحط الموقع مثلا عين لافان. פעילות הליכה. مثلا فعاليات مشي. סמל מוסד. رمز المدرسة.50 מטיילים. عدد المتنزهين وبحط احسب. הוא כותב לי שלא צריך. بكتب له انه فيش حاجة لا لتلفون ولا لتلفون اقمار صناعية. אבל אם הייתי רושם, عن جدي נגיד נחל אוג. غير إيتاي المنطقة. סלולרי, או מוקד טבע אונליין צריך. מכשיר איתור לווייני, לא צריך. مطلوب موكيت تبع التطبيق ولكن تلفون مش مطلوب. אם אני מטייל בערי אילת, נגיד הר שלמה. لو أنا بقعد بتجول في منطقة جبال إيلات، هار شلومو، جبل سليمان. צריך גם וגם. مطلوب تلفون عادي ومطلوب تلفون أقمار صناعية. זאת אומרת, אני יכול לדעת פה באיזה מסלול אני צריך ומה אני צריך. يعني إحنا بنقدر نعرف عن طريق المسار اللي أنا حطيته إذا مطلوب مني إن يكون معاي هذا التلفون أو لا، والتطبيق طبعا. רק חשוב לי להגיד, אחרי שאני כותב את סמל המוסד, צריך ללחוץ המשך. بعد ما مهم جدا إنكم تعرفوا
إنه بعد ما تحط رمز المدرسة لازم تضغط على الشمال همشيخ يعني يستمر، אחרת وإلا זה לא بتوقف. יעבוד. إذا لا بيشتغلش. עכשיו אני אגיד עוד משהו שלא קשור, אבל יעזור לכם. למי שלא מכיר, במרכז هسه بدي מידע, أقول شغلة اللي راح تساعدكم. במרכז מידע למטייל יש אשף מסלולים. في هنا في مركز المعلومات للمتنزه أشاف تيوليم، يعني أشاف تيوليم، ماذا أشاف تيوليم أشاف لك تصبير. מסלולים, מסלולים. المسارات. טוב, אני רואה שהוא לא עובד עכשיו, אבל פה אני יכול לראות אם במסלול מותר לטייל בגשם, אחרי גשם. في هاي المسارات بيبقى مكتوب إذا مسموح إلنا إنه نتنزه في هاي المسارات في المطر، بعد المطر، في ظروف الحر، كل هاي الأمور. וכאן, בעמוד הראשי, وفي אני الصفحة יכול לראות, الرئيسية אני יכול לראות את ההנחיות של מזג האוויר. אם אני לוחץ על بقدر הירוק, أشوف التعليمات حول حالة الطقس. אם אני לוחץ פה זה פותח לי, הנה, היום הכל מאושר. إذا بفتح هون بضغط هون ببين لي أي مناطق اللي مسموح فيها. اليوم مسموح التنزل في كل المناطق، אבל מחר لكن بكرة כתוב לי שיש בחלק מהמקומות ייתכן גשם. في بعض المناطق مكتوب إنه ممكن مطر. هاي الناس اللي بدها تشوف الطقس، يعني مشان ما إنه تأخذش تخاطرش بالرحلة، تخبر ويجي ثاني يوم الباص وكل هاي الأمور يلاقوا إنه في مطر والرحلة ملغية، فأنت بتقدر تعرف قبل. אז לא צריך להיבהל, יסבירו לנו, יעזרו לנו, אנחנו נלמד ביחד, مش لازم ולא בכל نخاف، راح המסלולים. يفسروا لنا ويوضحوا لنا ونتعلم مع بعض على الموضوع. ואם יש שאלות, זה הזמן, אני סיימתי בגדול. وإذا إيتاي أنهى الحديث، إذا في أسئلة هو ممكن إنه يجاوب عليها، إذا في حدا بده يسأل. אפשר אחד אחד, לא כולם ביחד. واحد واحد زي ما بقول هي إيتاي. طبعا إيتاي بتمسخر علينا. היי, שלום, שמי פאדי, אני מבית ספר רוזרי מירושלים. מרחבא אסתאذ اسمه أيمن. فادي من مدرسة الوردية في القدس، متزوج زائد 3 بنات. بنتين تزيدهم كمان بنتين؟ واحدة. ما جت الثالثة. أنا بترجم شو بتقولوا. فادي تفضل حبيبي. السؤال، حبالة لكل مدرسة إنه يكون عندها مخير لبياني من اليوم يعني؟ فشمعت إيتاي تشيلا؟ שמעתי? فادي שואל אם זה חובה מהיום שבית ספר יחזיק טלפון לווייני. לא, זה לא טלפון. זה מכשיר שהוא כמו נקודה כן, חמה. כן. זה שנייה. hotspot. אני מבין שזה מכשיר איתור לווייני, אבל זה חובה לכל בית ספר שיחזיק מכשיר כזה? לא. א', אפשר לזכור, וב', זה במסלולים מאוד מאוד מסוימים. המכשיר הוא משמש במסלול כמו hotspot. אתה משתמש דרך הפלאפון שלך, הוא הנקודה החמה שלך, ואתה יכול לדבר, להתכתב עם חדר מצב. אתה לא יכול, זה לא וואטסאפ ולא לראות כמה ביירן מינכן ניצחה היום. זה רק לשלוח הודעות לחדר מצב. يعني الهدف من هذا الجهاز فقط إرسال الرسائل لغرفة الطوارئ. טוב, תודה רבה. עוד שאלות? في كمان أسئلة؟ תודה רבה לכם. شكرا كثير תודה لكم. אתי. نعم. شكرا أستاذ، شكرا أتي. تודה أتي. איתי. مش إيتي ولك إيتاي واحد فواحطين. יאללה, תודה רבה. ביי. אתי תודה רבה, איתי. אתי בעברית זה شكراً שם של أستاذ בת, أيمن. ואיתי זה שם של בן. يعطيك العافية أستاذ يا أيمن، محمد. بس سؤال صغير أيوة. كمان مرة، بس بخصوص موضوع المخشير ما سمعتش، مش واضح الصوت بقطع. المخشير هذا انت بتقدر تشتريه او بتقدر تستأجره. انا اذا بدك تسألني اذا في رحلة من النوع مفضل انه يتم استئجاره. هذا مش تلفون للاتصال، هذا بس مشان مع تلفون تبعك
تقدر تشوف وين المنطقة، يشوفوا وين المنطقة اللي أنت موجود فيها، وتتواصل مع مكتبة أو مكتب الحروم. في ناس فكروا إتاي إيش أنا شيء خشبوه شيء لهم إتا تليفون لافياني زلوزي. هذا לא, مش לא. نفس هذا مش الجهاز الاتصال اللي إذا التلفونات خربت تتصل في حد ثاني زي في طريق الأقمار الصناعية. هذا بس مشان يحدد الموقع تبعك، ومن خلال هذا الجهاز انت بتقدر انه ايش يشوفوا وين انت موجود وتودي رسائل لمكتبة. يعني כאילו, على الفاضي انه انشرى، الا אני اذا אראה كان רגע سعره איך זה, إيتاي كم זה עולה تمام اسلام בקירוב. وديك تمام. אני לא יודע בדיוק את המחירים. יקר. זה יקר, אבל לכמות הפעילות שאנחנו עושים זה יכול לצאת בערך 100 שקל בשנה, לא נורא. اوكي. غالي، بس اذا ככה بدك זה נראה. يعني בסדר? اللي بيشوف انه بده يشتري. هذا هو الجهاز شايفينه. זה המכשיר. ככה הוא נראה. רוב האנשים יצאו נשארנו לא, יש 29 אנשים. هذا هو الجهاز شايفين. בסדר, ככה הוא נראה. אפשר לשלוח הודעות תשלח לנו לינק לזה מכשיר, בבקשה. הוא נמצא באתר של מוקד טבע, הראיתי. شو اسمه موجود في هنا كان. موقع مكد טבע. כאן, הנה. בסדר? هاي طب وين تفضل. مكد اونلاين. تمام يا جماعة. تمام، يعطيك العافية أستاذ أيمن. يعطيك العافية خطوط يعطيكم كمان. العافية. تمام يلا. تمام يعطيك العافية أستاذ أيمن. شكرا. تمام الله وياك، يعافيك. يعطيك العافية أستاذي. الله يسعدكم. يعطيكم العافية. مع السلامة. باي باي. وين شو يعطيكم اسمها العافية. انتبه. شو اسمها هاي اللي بدها ترجمي بدها رنا. أستاذ أيمن، أنا عندي أيوة. سؤال بس ما لهش علاقة في موضوع الموكد أونلاين، بقدر أسأله ولا؟ طبعا طبعا. بدي أغير الإيميل من الموكد تبع، كيف؟ איתי, איך אפשר לשנות את האימייל ממוקד טבע? צריך לדבר איתם בטלפון. תחכי معهم في التلفون. تمام تمام، يسلم وديك أستاذي. או לשלוח להם הודעה דרך עצור קשר באתר. أو إنك تودي تودي لهم إعلان. فهمت. شكرا يعطيكم العافية. استاذ ايمن مساء الخير. ازيك يا بيه؟ الله يخليك لي يا رب ولا يحرمنيش منك ابدا. ازاي صحتك؟ كله تمام يا فندم. انا زي الفل. استاذ ايمن عندي سؤال بس صغير بعد اذنك. في المصري؟ بالمصري بس هو لحضرتك. يعني النهارده كان عندنا رحله. יש פה שאלה של אחד מרגל מצרי אני נכנס. שומע, المصري. يمكن أكرم تفضل. النهارده كان عندي رحله لوادي سراي. وادي سراي. اليوم היה לו טיול بوادي سراي. بس الاوراق كلها كانت معايا على التليفون، يعني الاختام والموافقات والحاجات دي كلها. كم مرة حكينا انت منيح اللي ما شفتك. انا بتعرف شو الحق علي اللي شفتك، خلي يحطوا عليك حسيمات. لا ما هو كم الثاني مرة قلنا خذوا ملاك. ما انا عارف الملف موجود، بس الاستاذ يعني هقعد اقول لك بقى قدام الكل اللي حصل ان هو بعته لي على التليفون، ففرجوا له على التليفون قال لي لا انا ما بعتمدش تليفون. طب اعمل له ايه؟ طب ما هو موجود على التليفون، يعني الموافقات موجوده وكل حاجه موجوده. يا حبيبي اكرم، اتفضل. كم مرة في كل استكمال في كل لقاء قلنا يا عمي مش على والله التليفون. سمعت. عارف אכרם, מה זה ואדי סראי? איך קוראים לזה בעברית? وين المحل هذا؟ روبين. وادي روبين. وادي سرار. اسرار مش اسرار. السرار. وادي السرار يا زلمه. اللي بيطلع بعدين على ناحية سوريك. وين محطة؟ سوريك. ناحية سوريك. ايوه وادي سوريك. يا سيدي سوريك. اوكي مش يعني هنختلف على الاسم. فتح عليكم اكرم. والله اول ما نزلت من الاتوبيس لقيته في وشي. ازيك اخبارك عامل ايه؟ انا كويس بقول لك الحمد لله. برجع على الاتوبيس. لا ما رجعنيش الحمد لله. يعني قال لي بس اللي انت عملته مش مظبوط. قلت له يا איימן, عمي אתה תישאר איתם, אני הולך לחדר כושר. يلا باي إيتاي. اسمع اكرم، يعني في اتفضل. تقرير.
لا فيش تقرير، هو اداني ورقة كده بس، يعني زي محضر صغير كده، يعني مش محضر صغير، ان مش شاء الله الموضوع بيحبسوك. الكبير يعني. ان شاء الله بيحبسوك وبرجعوك على مصر. انت